No kasta, naital-umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsakan para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak no kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raw ka ba guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanyak. Abay. Di mo kayo makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Hanggang di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo kumapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga inom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad mo. Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't araramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaad na? Diyak mo atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta kan, bayaw? Kunak no matay akong ipag.
Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na bartak. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga ki di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartak mau. Taday tati numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, ta dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartak, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapulaang iti dayta. Agyamanak ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak kaw. Ha? Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol lata. Ay talaga nasingpet day jay anak kaw. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit. Nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalhin. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing kamaturaw. Ay na, tanggadan pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Iso mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di pari isko ngam adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpet atano diti barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpet day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Iso nga inak to bayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro nasisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpal. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na.
Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Napingay tagsay ka matay. Umay ko kumaibaga ka ni auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumaibaga. Nga adan aduktalan dagiti doktora sakit ko. Anya, apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Jak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Awang matyam mo kamadingay naramid ko iti padak katao. Ngamno apya na pasamak ti kastoy kanyak. Jak matukod da panunutan insan. Intaray da kanumanan di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro mat Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madinsa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Pat-pat day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay. Natay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Idikwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to umakil ka. Iso ano kayat mo nga umatindog ti biyag mo? Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapay. Bay am nga ibagada barumbado ta. Tinapatag. Umatindog ti biyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kilmanahing. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw. Tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang.
Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko, Uncle. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Ada sokek apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay, ayan, nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglang, anak. Tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko ba'y ti maturog na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay, kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan apay kumangay. Nukusta nga raw. Bay andak, iti kaya kong aramidan. Bay anyo nga agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay ay Uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte ka? Jack, makarwar. Iturog ko ba'y? Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananda. Sa dinaw ka. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Lang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitkitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbalin na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo ammo ti lawlawatem manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka. Idi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, Ay. takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kaw. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiris ako. Kahit suray, no tinungpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isojak kaya tintang bisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Umay kan Agnes.
mapantagi sursur itilako ta prutas kanat natan. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kon ditoy. Ala, agawa am nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako mi aprutas kan nateng. Andan ni tabangsal nga agur-uray. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanangan. Ay, abamaw, tamangan kayo pa sa kayo mapanagi sursor. Amang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos itilako yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat isa na mga armusar. Nagruna ka na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may inantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na nga ron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalita iti balitok. Aywan anya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan ba? Agi na nata pa ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga nuado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di ba lang ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Wenanang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga road. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madama at trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya ije balay tayo ije Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaiso nagbakasyon ka, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ka po iti stress yo. Un nga raw deyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanin nyo. Oo niyo. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sika di makaambo ka na iti negosyo tayo. Well, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at yukit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Well, nga rod, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Agaw inakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak. O sige, papa.
Ket aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga road, marilaksa gini ka dakto iya Pilipinas. Makapaliday ngamin dito. Manipod na tayo di mamayo, sana ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kaslakayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay ket, ada kayo dayta, papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si Kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak kon, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dinong ay ti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unngag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko ay ti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta nga rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Ay, umayan dito Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka di, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka di, tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumot ni Mylene. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda foreigner anama amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan, ken paginanaan ken ni Mylene. Ang mga no iso ti akin kuko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no ison ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayan day nga urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamun kanyag ta inaklon nakmaten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasaganak ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan na. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagsirbyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlain ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain.
Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalinton nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit di ti anak may ay ka, umanugot kami meten saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kog may sa jay. Naibaga ko ni ti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kiri manugot met. Agam sakbay nga kalaysa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalay sa mika ni Agnes. Ket agfurgudak tol dito'y Pilipinas. Ay, katwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti Paralines, iti balay mao. Agyaman aklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur iti natang, amom ti sasawa, Maylen. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang iti natang. Ah? Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwan ta? Ay napasensyakan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungarod anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't ananagsin ti trabaho dito. Awato niyo kumara ito ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo da ito Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. At dangaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan yun akayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan nga ay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, hindi ko kuha ba kahit... Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga min ti kutsun na lakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang min ang makakutsun na kiti kastaw. Nag-post call kan naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala,
Ipapas mo nga ron ba kahit kakaisuna nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko, mama. Katulong tayo, anya. Ha? Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner a manugang ta. Tay, sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong. Ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita, bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Taore ipakita tanton tito na nga ugali ta. Ah. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Ha? Oh, Ay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa babak nang. Hanay. Ba nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro met agwapaw. Wen nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaad kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti da iti balay. Katangay saan pa yung nagkasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Ana, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nadayta, naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit? Agawid tayon. Magsibaklay iti gargaret nan Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ni Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak kaban ni ikasta anak ni George itayang daw. Ururayan nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawan na tayaw. Saan nagkasarda Agnes ken George? Iso nga awan karbangan na bakit? Agawid tayon. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Ay, pakawanan na kumano nagbalinak anapa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George, isungag subliak manan amarigregat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli manan tigayem ko akad-kadwak nga agisursur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo.
makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag construction. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldom ako nam. Samot unay adakil. Ngam dadakil magbasitin. Ngam ti sweldo ka makitangdam. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray. Excited akong kat iti baro at trabaho. Kahit nagbalong ka lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan pare. Para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaad ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti construction. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadda mo agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate. Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na, mate. Talaga kedi asadot ka, Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawambang nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek intun Lunes? Inanusa lang yung lepas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag.
Dayta ngamin kat. Dakkel mati sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay, jagpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y kati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikurahan akon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, wun kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin nakakaasay. Wuna na, talaga apilyak tay lalaki nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan naimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mat, tanapanunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka, uray agmalmalam, nakaida ka. Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay, so, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amat. Kanayon amatiliwa no kwa kita-kita na. Ay, so, spilling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam?
Ay, wah, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, ikwa. Pasensya ka na. Ang agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustok ka. Iso adiretsaan kan. Agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Ay. Ay na, apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na tijar mo asimang pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang mula nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastanti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason, ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Si kala ang timang ibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas tiya trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja maanusan ti kas tiya trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno itagdamot ta sweldo ko na. Naglalaingan da kayo mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya, saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumot apardasan ti aginaw? Maurno nga na, Mike. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sabali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kwartayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awanak on. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga rudan tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan,
Talaga, asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manin. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga agtrab-trabahaw. Ay kat maanusan na nga tan-ah. Maragsakan nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka? Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula, warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iyornosain. Makauma! Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id damanan ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jak manam mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya sige dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalabaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang dita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok kun Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga ita apay anakimat ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi idinagtudo. Ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasyat di nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kon ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mi ngay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kaya pinagtalinaid ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman.
Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo. Baro! Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana? Agkasar kaming itimay sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR, tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikugkong. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng karuksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi kan ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, adda pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron mo umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno agkaarobatan taon. Kasanaw, komportable ka mo lang dito yung kwarto napili. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin na mat. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga gisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawa mat gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok mo takabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaulan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa pa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayaten nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da Kristal kan Ray. Anya? Di pa kaslay isang ti trabahuan da. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit. Tadudo hatang may. Kaya na agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan na lakaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano lakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan panagranata.
Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat mo kit niya. Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit niya. Ang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wen nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan nga agtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam nga ag-provide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay, ka siyempre, mad, Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnerbiyosak. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Di kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Ang manuabulan laang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jack kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawid. Makamu ka man langan. Siguro, agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga min dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanuga kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobra mo ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikasta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na. Tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen.
Kunak amangan kami pa ita mabisinak ken nabanugak. Madinakit din. Awan samet kwarta na. Ay, panawan nakket kanun tamanga anak amay maysa. Kanya nga rod nga iti mabalin no awang kwarta na. Anya nga iti serbi ti asawa na. No saan na amay to ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak in pagaro pakas jay ti na asawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Uwan mala, agsagana ka man tarong muarta yaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Wan. Inayadam ha. Op! Ay na. Ayon gayam, nagchat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanaken. Dandani naggidang kayo nga rod, anaganak Wen nga rod lakay. Bakit? Ilala ko da maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang pay may. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, antay urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanin agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na di probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang yu ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito yung syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit dito ayan tayo. Si Kangay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Si Kangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nanginaman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mo't adadakkel na. Kan saan mo't nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mo't lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang tigayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakad kadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga agruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapanakon iti kantin. Manganak nga ure may maysak. Adan urnong ko bakit?
Rugyantan ti agatang iti materialize. Ay katwan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tanong bakit intun addam bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta, Ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakit. No makabalay ta. Makaginawa tamot tayo. Ay unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mon ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang mat ti biyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamot may patpatak der abalay ti asidag tayo, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakasta mat ti may patakder ta. Pakalaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adu mat ti paggastusan. Imbag lang mat ti biyag tan ngam ti biyag daroksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay, Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakasken ka, nga ado ti kwartana. Anya ka ninti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kaminton nga agabang. Siguro, da kayo ka ni Ray. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga nuag triple pa'y iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pa'y tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunutom Apay ada problemam? Kwa, lakay. Pampanunutok no kasano anak ka ornong daroksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no daadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kan nilakay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motta na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto ka nilakay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatan nga kun iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan.
Uray basit nga ikan kan natengla ang tigatangak. Gayam. Ne, apa yan gayam? Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka di ti urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Ti daduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan na nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbalin na barayuboy. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano nga iti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ang agurnong. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakkel ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakandan kadagiti anada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumuro taklat ta nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam numabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ikka kaninanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaus. Sa bagay, mayat matkit ni dayta ka panunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Jakab mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon Lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan nga ron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuiso ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron nukas na. Tayta kumati ka na yun na panunutay, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sabali katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Kat anusan ta Sana bali, tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di
tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga gawin. Sa bagay mo't kit di Kat, kumusta ngay? Narugyanan ang ipatakder ti balayo. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito itapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kahit anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugay? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami agimatang iti materyales. Ken dua kami anak isaw iti karpintero amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi pau itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adaken ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwang tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay siya kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang ti nagpanunot. Kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin iti gastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siyak tinangasawa iti day dinanang mau. Siyak amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka iti dadakil na iti sabong Idi day ta Sang nga oso nata sabong itan. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea, ti maururay. Imbag ki di atay manugo ti anak mo nga agod, wada iti amin na magastaws. Wen tapara mutla ang kadakwada dayta. Naimbag kandilan daw. Tauray saanin nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripo na dyan nga anak kaw. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited akon nga gawid, Jubel. Mailiwakon ka ni nanang kan iti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kun nga agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanata matlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo iladhata balay ta? Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartam? Wen uray simple lang ang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Ken dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rodan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sapay la kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adda saan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Nanang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragagsak ti umuna arabiita ka sa gasawa.
Uray siyak matlando. Nagmayat gayam tirik na ti adda bukod na pagtaengan. Wala, nang rona ka, agpadaan nagrigatan ta dahito balay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garamit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo ba si tinapasadak ita Ado nga minti pa sa hiraos, kin nagsasarunot ti arkilak. Ay kat nasaya at manungay mat tinapasadaam lakay. Ay, para kanya la dayay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibos gaya man ti pang kusina tayo lando. Ay kain kanto gumatang abagay. Si katad dawayana. Iso nga anusam tagpalingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Na, apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ro ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakal ding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag man ta nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa ak. Talaga? Agkasarkan? Wun. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wun, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adda balay nan, friend. Ay na, nagswerte kamatan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate adda mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idenden ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya nga iti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang metelkan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko, tayso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Saan nakasta? Basta mo ilatatakawa mo ti karga ti alkansyak. No adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Siyak tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Katun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga ti alkansyak. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babain mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo anasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklangarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano dandan ni 100 ki amin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka. Uwan paray. Apay, adlala ko. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitain taman nga rod. Tano ag kinaawatan ta iti presyaw. Gata nga kaon. Apay ngay nanang, awan mo may sa abakak. Anya baka? Tay kadakalan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya?
yapanan na ngay. Ay, hijak mo't dinamagan kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan ng itibakak. Kuna ni nana nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo tan ti ropa man ang ilako. Kat no saan mo nagbambanugan day abaka. Nakwits ta na, ha? Inalam ti karga ti alkansyak. Di mo nagbanugan. Ay na, awan sir bim nga asawa. Imot ka. At sinatan. Kaya wala. Tangay si kamot ti mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, ag kanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun, Lando. Anya? No saan ka makaanos? Sika ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala. No ko na mga wampin na kibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawaak. Saan na abibyangan ti sweldok. Isu amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pala sinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid iti nagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawang mga rong kwartak nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. O maisukon. Na, naglaing kan. San ayang ag kanya-kanyatan? Laba am tibadom, talaba mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para laba iti kawaskaw. Yawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Kamangan no mabali na nga agaharam kang ka. Mga manod asawam. Andangam hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina kamay. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ron. Ay, nanabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad ti kinan mo, tagbayad ta. Anya di ko na, manong. Kuna, ti bayad ti kinan mo, ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak nga umay mangan. Ita pagbayadan nak. Karumbang lang takin na mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamu kang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay iti libre. Aglamina mo time. Ay, aguri-gura mo time. Sa dino nga tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyam. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay la ko mata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, apay ang daboy primaw.
Kat adamat JF mon, saan? Saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Nga mararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasim. Tapag saritaan da ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaibda ka dita kat imalaldawan. Aguri-gura nga rod. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaw. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At ti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At ti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. Nukasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Triya. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboy primaw. Awan boyfriend ko, kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae akadwam anakan iti restaurant. Awan day niya babae. Awan lata ti makaartap kang kabakait. Diyak kahit amapukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wala. Ngam di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay, manipot ita. Itad ko amin na magedakaw. Makamu ka na mangi budget, wano mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaengan.